Ki kubor ki babnya. Ya ke Bharatiya Nyaya Sanhita 2018, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2018, bat ke Bharatiya Sakshya Bill 2018 lawan rak hapo ing dorbar Lok Sabha ne kesngi. Hapo wan rak ya kini ki bill Menteri Kampo ing Amit Shah ulang bai ke Bharatiya Nyaya Sanhita 2018 an bujli hakajaka ke Indian Penal Code 6000 praspa andrupo bat ke Bharatiya Nagrik Suraksha 2018 an bujli hakajaka ke Criminal Procedure Act 6000 praspa kandai pupra ulang bai ke Bharatiya Sakshya Bill 2018 an bujli hakajaka ke Indian Evidence Act 6000 praspa nyupuar Uni Menteri ulang baki niki bill kinwan ra ke jingkala ha ke bedai bat ke hok hapo keri. Kini ki an kini yarap ru ban yo ya ki hok jongi pat ba amban penjenjar ya ki.